iyi si dutuye. Aho nicaye muri aka kanya, nicaye mu Buhinde, ni mu ntara ya Gujarati, muri state ya Gujarati cyangwa se state of Gujarat in India. Ni mu karere ka Gandhinagar, ni mu mujyi wa Ahmedabad, ni mu birometero 1539 n'ibice 9 uvuye mu mujyi wa Mumbai. Ni igihugu kinini kandi gituwe n'abaturage benshi, kuko ari igihugu cya kabiri mu guturwa nyuma y'Ubushinwa. Aho nicaye kuri uyu munsi ni kuwa gatandatu Gicurasi 2021, aho hamaze gushira amasaha 24 gusa mfunguye urubuga rwa Minisiteri y'Ubuzima hano mu Buhinde. Mu byatangajwe nuko muri iyi state yonyine ya Gujarati cyangwa se intara imwe ya Gujarati, abasaga 12,545 basanzwemo icyorezo cya coronavirus mu masaha 24 gusa. Ni mu gihe mu gihugu hose abasaga 4,000 bamaze gupfa mu masaha 24 gusa. Ni impuzandengo yo hejuru cyane, aho mu minota 3 n'amasegonda 2 haba hapfuye umuntu yishwe n'iki cyorezo cya coronavirus mu Buhinde. Ni ibintu naho wasoma ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubuzima hano mu Buhinde. Abasaga 220 bose bamaze guhitanwa n'iki cyorezo kugera kuri iyi tariki. Ni mu Buhinde cyamaze guhindura isura. Ni ukuvuga ngo abaza akarere ka Musanze mu Rwanda, ukuyemo umurenge umwe, reka wenda dufate nk'umurenge wa Shingiro ufite abaturage bakeya, abandi bose baba basigaye, wabagereranya n'abantu bamaze guhitanwa n'icyorezo cya coronavirus, ubwo akarere ka Musanze kakaba karibagiranye kose. Icyakora uyu mubare urashidikanwa cyane, ahubwo abantu bavuga yuko umubare w'abamaze kwicwa n'iki cyorezo urenga cyane 300,000. Impamvu nimwe nuko hari abantu benshi bapfira mu ngo zabo batari bagera mu maboko y'abaganga ngo hamenyekane ikintu cyaba cyabishe. Ibi byose ni mu gihe abamaze kwandura barenga 21,000,000 z'abagize igihugu cy'Ubuhinde. Ni ukuvuga ngo niba uzi neza igihugu cy'u Rwanda ugateranyaho nibura 90% by'abatuye igihugu cy'u Burundi, ukavuga ngo u Rwanda ndetse n'u Burundi ukuyeho abantu 10% gusa baherereye ku gihugu cy'u Burundi, bose baba baramaze kwandura iki cyorezo cya coronavirus. Ibintu byahinduye isura mu mpera z'ukwezi kwa 4. Ni ibi bintu byahise bituma Ubuhinde buba igihugu cya kabiri ku isi mu gifite ubwandu bwinshi bwa COVID-19 bwatangajwe, cyangwa se ubwandu bwinshi bwa coronavirus. Ni nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yo imibare yayo ikabikabakaba kuri 33,000,000. Kuri ubu buri wese uri mu Buhinde asa nkaho ari mu mazi abira ugereranyije n'undi wese aho yaba ari hose ku isi. Nabivuzeho ko ku munsi umwe gusa Ubuhinde bubarura abantu bagera ku 4,000 by'abanduye, 400,000 by'abanduye, ndetse n'abasaga 4,000 by'abapfuye, bose bishwe n'icyorezo kimwe, icyorezo cya coronavirus. Uretse Brazil ndetse na Amerika bigeze gutangaza abasaga 400,000 ku munsi umwe, ubwo iyi coronavirus yatangiraga mu mpera z'umwaka 2019. Ariko ubu ngubu byahinduye isura, byimukira mu gihugu cy'Ubuhinde. Noneho byimuka hatangazwa yuko hari inkingo zatangiye kuboneka. Ibaze nawe, kuva ku 47,000 ku munsi ukajya ku 400,000, hafi ubwikube 14. Ubyumvishe neza, ni ukuva ku 47,000 ku munsi ukajya ku 400,000, hafi ubwikube 11, cyangwa se ugakuba inshuro 10 zirenga by'ubwandu bwari busanzwe, mu gihe abapfaga nabo bari hagati y'170, abantu bari hagati y'1,700. None kuri ubu ngubu abapfa ku munsi bari kukabakaba mu 5,000 ku munsi. Birumvikana abandura ndetse n'abapfa bose bikubye inshuro zisaga 10, zisatira inshuro 11. Mu minsi 15 gusa hamaze gupfa abasaga 300,000. Ngahibaze nawe, ni ubwandu buhe bundi cyangwa se ni ubuhe bwoko bushasha bwa coronavirus bwadutse muri iki gihugu cy'Ubuhinde bukaba bwarashegeshe iki gihugu cy'igitinyiro cya gifite ubukungu buri kuzamuka neza? Sinshaka kwinjira muri gahunda ya politike ya guverinoma ndetse n'imitegekere y'Ubuhinde, gusa hari ikintu kimwe ushobora kumenya: ibinyamakuru ndetse n'imiryango yigenga myinshi n'abatavuga rumwe na leta bakunze kunenga cyane leta y'Ubuhinde uburyo yitwaye muri iki kibazo cya coronavirus.
impamvu n'imwe ni uko iyi leta y'Ubuhinde yemeye ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse n'ibiterane binini by'abantu bamamaza iyobokamana y'Ubuhinde, Hinduism Worship Open Assembly. Abenshi bageze mu Buhinde cyangwa se bazi byinshi mu bijyanye n'amateka ya Hinduism murabizi neza yuko ku kwezi kwa kane ndetse no kwa gatanu ibi ni ibikorwa biba birimbanyije cyane muri iri dini rya Hinduism. Ibijyanye n'iri dini nzabigarukaho mu kindi kiganiro. Ubuhinde bwaranenzwe cyane kuko butigeze bugumisha abantu mu ngo zabo cyangwa se icyo twakwita lockdown igihe kirekire, uretse gusa iminsi 2 cyangwa se kugabanya amasaha yo gukora, ariko bakanakomeza bagakora. Ibi byose byari mu nyungu zo kurengera ubukungu bw'iki gihugu gikataje mu iterambere rishingiye ku isoko ry'imyubakire ndetse n'ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyi bw'ikirere, engineering technologies and astronomers, power development. Ni umushinga munini simusiga n'intwaro yo kugaragaza ndetse no guhangana byimbitse n'Ubushinwa ku isoko mpuzamahanga. Iby'intambara y'ubukungu ivugwa hagati y'Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa nzabigarukaho mu bindi biganiro. Mu cyumweru cyashize ubwanjye nasuye SVM Hospital cyangwa se ibitaro bya SVM. Icyo gihe nari mperekeje inshuti yanjye yari ifite ikibazo cy'igifu ngakorerwe sonography test. Mu gihe rero naganiraga n'umuganga ntashatse kubabwira amazina ye kubera biri mu nyungu za kiganga, wari wakoze muri urgence cyangwa se ahantu hakirirwa abantu barwaye byihutirwa, mu dupfukamunwa nangwa se mu dupfukamunwa 2 tugerekeranije ndetse n'agapfukantoki mu ntera isaga metero 1.5 ndetse na screen irebwerwaho abarwayi bose mu byuma biba byose bimanitse bifata amashusho mu byumba bisaga 9,000 by'ibi bitaro ndetse no mu nkengero z'ibi bitaro aho baba bareba amashusho y'ibihakorerwa. Yakuye telekomande mu itaburiya maze acana screen ngo nirebera ubwanjye ku kibazo nari mubajije kijyanye n'ubwandu bushya bwa COVID-19 cyangwa se coronavirus. Twari mu biro bye, aba arambwiye ati wowe kurikirana byose, nurangiza ufunga amaso utere intambwe yawe imwe uhindukire usubire inyuma, uramaze gusobanukirwa byose. Yashakaga kumpa amakuru y'imvaho kuri iyi COVID-19 cyangwa se iki cyorezo gishyashya cyadukiye Ubuhinde. Muri iyi nkubiri ya kabiri ya coronavirus isa nkaho ikomereye cyane Ubuhinde, aho ibitaro bishyirwamo abarwayi ndetse n'ibyumba by'amavuriro ahashyirwa abapfuye cyangwa se mort ndetse naho bakirira imirambo hose haruzuye. Ni uruvunganzoka rw'imodoka z'imbangukira gutabara zizwi nka ambulance ndetse n'izindi zitwara imirambo div van. Izo modoka zonyine ambulance ndetse na div van zirabisikana mu muhanda cyangwa se mu mihanda y'Abahinde cyane cyane mu mijyi ndetse n'umuborogo ahatwikirwa imirambo. Umwuka wongererwa abarwayi ni ikibazo gikomeye kuko no kwa muganga batangaza ko nta mwuka na muke basigaranye keretse amacupa nibura atarenze 2 bakira nk'inkunga ya leta ku munsi. Urumva nayo agenewe umurwayi umwe cyangwa 2, ubwo abasigaye bose aheza na rurema hagakora Imana gusa. Abenshi bari gupfira mu maboko y'abaganga kubera babuze ubufasha n'ibyuma byo kubongerera umwuka wa oxygen. Impfu nyinshi kandi ziri gutuma naho kwakirira imirambo haba ikibazo. Igipolisi cyabuze uburyo bwo kugenzura ahatwikirwa imirambo kuko nabo ubwabo bafite ubwoba bwo kwandura iki cyorezo cya kabiri gifite inkubiri ikakaye, kandi abenshi bari kujya gutwikira imirambo muri crematorium zitigeze zigenerwa gutwikirwamo abishwe na COVID-19 cyangwa se coronavirus. Icyo leta iri gukora gusa ni ukongera crematorium cyangwa se crematorium zo gutwikiramo abantu kuko NDTV yabitangaje. Abantu bamwe bari gupfa bagapfira ku mbaraza zo kwa muganga, abandi bakagwa mu maboko y'abaganga, abandi bari kugwa imbere y'ibitaro hirya no hino hatandukanye. No mu nkengero z'ibitaro hari abari kugwa mu modoka zitwara abarwayi kwa muganga
zimwe zimbangukira gutabara, abandi bose bari kugenda bapfira mu ngo zabo. Impamvu ni uko byose byagwiriye igihugu cy'Ubuhinde mu minsi 15 gusa, kandi ubu mu buryo butari bwateganyijwe n'iki gihugu. Amahanga atandukanye ari kurwana kuri iki gihugu cy'Ubuhinde ngo nibura byongerere ubushobozi iki gihugu gisanzwe ari igihangaje mu buvuzi bwo hejuru. Ariko ntago biri buze kubuza yuko abenshi amagara yabo ari kuhangirikira, nubwo Ubuhinde buri kwakira ubufasha butandukanye by'ibihugu by'ibihangaje nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko n'ubundi abantu baracyapfa kandi ku mubare wo hejuru cyane. Icyo Ubuhinde bwahise bukora ni uko Ubuhinde bwakuyeho ko butazongera kohereza inkingo za coronavirus mu bindi bihugu nk'imfashanyo nk'uko byari bisanzwe. Ahubwo inkingo zose zikorerwa mu gihugu cy'Ubuhinde, harimo n'urukingo rwa AstraZeneca rukorwa n'Abahinde, rwanahawe Abanyarwanda ho nk'inkunga ko zose zigomba guterwa Abahinde. Nibura Ubuhinde bugakingira 1/2 cy'Abahinde bose nk'intwaro rukumbi guverinoma y'Ubuhinde ifite, kuko kugumisha abantu mu ngo by'igihe kirekire bisa nkaho bidashoboka mu gutinya irindimuka ry'ubukungu bw'iki gihugu. Dushimiye abaganga ndetse n'abandi bose bari gushyira ubuzima bwabo mu kaga ngo nibura bagire ubuzima bw'abantu bakeya barokora kuri iki cyorezo. Abasenga mwese musengera igihugu cy'Ubuhinde. Mushimiye ko twabanye naho utaha. Kamanze nkubaze ngo mbese ukeneye umwanya wo kumenya ibibera kuri iyi si dutuye? Tekereza ko hari umuntu nibura umwe wo kwigirwaho? Shimishwa no kubona icyizere cyo kuzabaho ubuzima bw'ejo kandi kirekire. Dore turi mu isi y'ubufatanye no guhitamo umujyanama mwiza utazagutenguha. Dore ishuri muri Europe, Aziya, Australia ndetse na Amerika. Inzira ni imwe, ni Trust Wallet Studio. Your faith has saved you.